Iskay warajan iskay chunka tawayoh. Watapa abril Quillanpin Perú suyupa takiasja. Jam kainin 15% man mirarirjon. Banco Central de Reservam takiasja meniriapi. Construcción pi, rantikuikunapioan rurapakuikunapi. Jam kaikuna kasham hawam mirarjon nispam willarikamun. Perú suyupa economía tam chancay megapuerton mirarichinja. Kimsa waranja, ichhapacha junu jorgekunata churaspan. Chaiwan jam kaikunata paljarichinja. China yata hiskay chunka kimsayoj. Puncho asiaman y yaitapas pisirichinja. Cuscucho y suyunam hawaj rejkunam. Latapilpintupas ayanan manchayajkuna. Hanchis chunka sohtayoj. Iskay taman chayarjon. Iskay waranja iskay chunka tawayoj. Watapa kimsaki yajayari nimpi. Chaymi ayinyarishantam hawarichioninchi. Ministerio de Educación mi puno suyupi. Soxta bicentenario yacha iguasita rurananpaj. Pichha pachak chunka junilloj junu sulis joljeta churanja. Kaiwan mi pichha waranja. Soxta pachak yacha huarmakunata yanapaikunja. Hawa suyunman yoj sej pachakunam. Isjon, iskay porcientota abril kiyapi rimarirjon. China pin pachak iskay chunka isjon y yoj. Junu dólar joljeman rantikus japa chanin chayan. Chunka tawayoj kiyañanas rantikuikuna wichikusja. China tam minsetur nisja. Fosfatos del Pacífico Empresamba Yobarpi. Iskay chiku pichjajunu tonelada fosfórico. Wanuta jorjonanpaj isjon. Pachak tawa chunka junu sulis joljeta churanja. China pim kai suyupi tarpojkuna wanutaja. Pisi jorjepa chanillanuan tarinjaku. Hanchis magnitud niyoj pacha kuyuimi arequipa suyupi. Kinsakirinchas hatawan wasikuna mana allí manchuras jakunata sajerjon. Centro de Operaciones de Emergencia Regional ni. Yohyarimushan mantawan akchipa wakinkunapi tipis hanmanta willarikamun. Kaidiam semanapi pisiwillaku ikarjon. Huk semanapiña tinkusunchik.